Kasang Neutrap Youth Council Education Cell mentakasngi ke arpa arterik kelalengkot kelakang talano ik office tregam jong Director of Higher and Technical Education ke badai pet ya scholarship jong samla puli ke jela ke jingkang tala jong seng HYC kalong hadin ke jingai penslam jong tat puli ban siu ya scholarship syak kumba arpa nyo jarngut ki kena puli ki ba ompat shimlayo eka Kang keluar. Nakaliang jong ka HWC Education Cell mentak sini lawan akan ka office terkait jong ketenan education beri pet ka scholarship luar kata ka jong pending jong ka scholarship jong kena puli kata ka pre matric ka post matric scholarship ka jungwan jong kasang mentak sini ni ban khang talai ka office kalong ba nakaliang kasang nilayo ka jong ujor nado mencem senam bat hadu menta bat khamtam e kaladan ka jing bitar jong babun ki kena puli bat khamtam ro ki kimi kipag belhaban wan nakishno no kandong beper ni nakaliang kasang kani kamdai kasin ka bankong bingla hapan shim ki steps ki senjam ki batnge persya ka department haluar ka jing satang jo kata scholarship jo ki kena puli hagi senam ki boladap nila shimro ki education ban pelong ka education hangte hapo madan apo hangte hapo malki haka silong lo college pan rai ban tur support skat triap bat dai haluar kani ba ni kema ba ku senam hadin ba nakaliang jo ka HSC education sal ni shim ki senjam ki batnge ngila ka nakaliang jong education minister la penberatang hadin si kenta ba kata ka scholarship jogi kena puli kala pelaj bat mentau senam bat ka jing pelong ya kasang ban khang gani ka ban khang tala ni hapo ka jakat rekam jong gani ka office rekam bu ka scholarship kalong ba ho ngi iba nakaliang ka department kala de ban release kata ka first bat ka second installment rei hadu mentapat dan saka kata ka third installment hakaba pelat arpunyo hajar ngot ki samla puli jong gani gejala kidang dan ibumpat yo kata ka scholarship kane kala bu jing khamtam ki samla puli namar bakal de ka por ban siu kata ka semester fees nila yo punya kran buat unodal officer beri pet kini ka scholarship bat nakaliang ka department ru ka kala ong singi ba kimla ban le ye namar ba hawat kila pha kata ka communications ka Ministry of Education habai dai bat kani ka pending scholarship ndai hadu mata mene kimsim layo kanu gunu ka clear update balanu kata ka third installment jo kata scholarship and release ila falu ek RTI halor kani ka jing pending kani ka scholarship hausam bola dep bat katom ka jubab ka ba nakaliang ka sang layo lingba ka Ministry of Education kala batai syai ngi baong ba kadau tenrai ka pelong ban penslam ban pelaj kata ka scholarship siapa ka jala meghalia ka dei ba nakaliang ka education jo ka sokar meghalia ka slam pelat ban provide la ban submit kata ka utilization certificate bat habang ikeli ya ke department hatu kai kadau tenrai ka pelong ka department ban slam pelat ban pelaj ban submit kata ka utilization certificate nakaliang ki bor pinya kim simnala ban ai kata ka message ka baklia lan kata ka jing batai ka baklia balai kata ka balai na kaliang department balai na kasukar jila sampla ban submit ya kata ka utilization certificate ba dai kani ka daw tanra ka pelong ba na kaliang ka Ministry of Education ka samjing ya ban pelaj kata sanction ya kata ka pending scholarship ka badang sa nam taki apinyo hajar wat bat lada kasukar mataksi ding ba kani ka senjam ka baksang ka sim ada kam skap bala ada kam pelaj mador ya kata ka scholarship sa pelaj kita ki apinyo hajar murki kena ki badang dai banyo kata ka scholarship kasang kambal si ban pelong pat ka wege ki kita beli tur state sports kata pangiliyo kedua berki officer nomor ni jinsa ngilaya plan banyak kedua berki director train nomor dan ke meeting sawai par kajaka ngiliyo kedua berway ni ki officer badan ubadai hapo ni ka office terkam manakaliang jung kiro ngi suliyo ban pumbu nodal officer rai tai kadau tena nomor ban nakaliang ke department kamla ban jubab da basai bat ka main responsibility ru kadai jung nakaliang jung education minister hadum ta mene umpat simla san kanu ka communication ka Ministry of Education kani kamdai ka kamram jung kasang ni kamdai ka kamram jungi bangi hapan wana persua ki we ki jela ki yo ba ka scholarship ka por bobyang ready tang ni ka jela ka jungi bangi hapan na kasnam sa kasnam kani kamdai ka sin kong kasang nadu ar hajar alpuan ni hapan mi surang bat mentarung ni hapan mi byang kani ka failure jong ka sokar kani ka pati ba nakaliang jong katrat education khamtame education minister umdan kanu ka responsibility ban kit kya ya ka jing ban kit kya exam ba play jong ka jela